Maite hijo de beba, Eishapa, y ante ñaneco eponaña y mema, aracoin lunes 10 de agosto del 2026, y nunguera ya jareima, seco ya supo a agosto, coara pejina oye güero mandu a San Lorenzo Marangatu ara, festividad de San Lorenzo en la Iglesia Católica Apostólica Romana, jamamabe oyero viaba, huive, ko santo poderoso reje apame San Lorenzo taba peji arambotureje hau pepe yeputu feriado distrital pe añe epete ya oyelia pama peche kunche yururu pupe ñañe ha que nañande yara peña moite nonde naite peña nerembia pojape opamba epe haopamba erame upe isharamo ose ponan baiteta ñande nerembia po ñañe ha aramo ha katuete ñane iputumo hani que napendere saraiche irunguera ko sepyaite wibe pohaju